Od maja ove godine, kada je pokrenut SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja, kontaktiralo je 135 osoba, uglavnom žena. Najveći broj poziva stigao je iz Podgorice, kako od žrtava, tako i od njima bliskih osoba. Od ukupnog broja 3 slučaja su procesuirana. Što se tiče profila pozivaoca, to je pozivateljki, najčešće se radi o ženama koje se nalaze u bračnim zajednicama. Međutim, mi često smatramo da je seksualno nasilje se dešava od neke nepoznate osobe u nekim mračnim ulicama, gdje totalno neki slučajne osobe koje nikada mi nismo upoznali, međutim, statistike pokazuju drugačije, da čak 90% slučajeva seksualnog nasilja se upravo dešava u našim domovima. Osoba koja poziva na SOS telefon ne mora da se predstavlja povjerljive, to znači da ja, pošto sam konsultantkinja na SOS telefonu, sve informacije ostaju između mene i te osobe, bez ukoliko ona ne želi da se procesuira i dalje obavijestimo treće strane. Po prijavi savjetnici dalje komuniciraju sa upravom policije ili, ukoliko je riječ o djetetu, sa Centrom za socijalni rad. Dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedjelji, pomoć možete potražiti anonimno u bilo kojem trenutku. Crna Gora je prva na mapi borbe protiv seksualnog nasilja otvaranjem servisa SOS telefona za žrtve seksualnog nasilja. SOS telefon za žrtve seksualnog nasilja zapravo predstavlja jedan kontinuirani rad crnogorskog ženskog lobija koji do sada možda nije bio vidljiv toliko po pitanju seksualnog nasilja, jer smo se mi tim problemom nad ženama i djecom bavile i ranije. U prilog ovoj konstataciji govorili činjenice da smo višegodišnji sistem borbe protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori osnažili i inovirali mjerama novog vladinog strateškog dokumenta Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2018-2024. godina, kojima se posebno predviđene mjere suzbijanja seksualne eksploatacije kao vida trgovine ljudima, kao i sprovođenje aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima. Crna Gora je zemlja tranzita, ali ne i porijekla trgovine ljudima. Među žrtvama su 80% žene i djeca. Ipak ne treba zanemariti ni muškarce, žrtve seksualnog nasilja, ističu u Ministarstvu zdravlja. Ja sam za princip potpune rodne ravnopravnosti i rodnog identiteta. To me interesuje već možda unazad i 15 godina, mnogo više nego u ranijem periodu, tako da tu nalazim neku vezu da u jednom dijelu ne smijemo zaboraviti ni nasilje, ni seksualno nasilje nad muškarcima. Seksualno nasilje je zločin, stoga reagujte i prijavite na broj 020 250 750.